So much, iti agdultuling ang support namin iti 4 Decade Duo. And of course, F1, Kabatuan, and of course, Pandezab. Ayan, Jay, main office na po sa Jay Alicia Isabela, owned and managed by Walter Yumol and Ate Ina. Nagbayad ka mga simumbaten. Ay apo ko na alas 3 kanto nga simumbaten. And of course, adupay apo ani Kabsat Rodrigo Terte iti Ramon Isabela. May samot kadig iti sumusuporta apo iti programa tayo. Thank you so much kada kayo. And ada apo iti pa-premium itandama courtesy of Pandesav. Ayan, tabayanan nyo. 1 unit, 2 burner gas stove abo ti income ipadawat para itiname the tune isong alalang inyo ng damati sa mumbat. Kaya sa variety style taman, medyo patawagan taman ni Suda. Ay! Takitaan ta, no kasanuti ka sa Adda. Madamdama basik. Okay, pinidudan apo DJ Apo DJ pa-premium as you can see on Facebook. It's a 1 unit, 2 burner gas stove courtesy of Pandezab. Ayan. Wow. Basic bread. Ayan. Iti main office na po sa Jay Alicia Isabela and owned and managed by Ate Kabsat tayo. Siyempre, Walter Yumol of Alicia Isabela. Pagsa ka kanina, nagdagsan at ibababa. Pa-shout out man kuya watching from Dubai from Mayang tinagan na. Hello kuya and Balong from Nanay Venus TV Mindaros. Wow, Pandezab, baka po may free taste ka na Ate Jasmine Rose Lake Tower. Of course, you can drop by anytime at the free taste basta gumatang ka ading Jasmine Rose. Mabalim mo nga ramanan dita. Anyway, naraman namin it's very good. Diba? Bukurol. Bukurol da. And the rest of the roll the giant. And nga rod, it's about nga sonata. Hampay lang nga dito. DJ papugtuan mi damdaman to the giant. As requested ito tay. Datay sonata nga willingly kan mo man. Tikaya nga mga gan. Kadating orden na po para kadatay amin. Nga manarimaan nga agit idatatagol uldag. Nga dandani sangputanan ni Apo Suyaab. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong, to someone else we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell. Though I knew, sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you too. I want you, and I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. Mabali niyo po makiselfie kata kami dito. Okay lang. I love you. I love you too. I want you. And I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly.
Okay, once again, thank you po katagiti bumisbisita ka kami dito sa stasyon. And our visitors are from Manga, Quezon, Isabela, nagadayumot. Kaabay na dito de Jaya Langka. Kakaabay tayo Mangga, Langka, Santol. Dagita tayo kakaabay nga barangay. Kay Mito. Kay Mito. Salamagi. Hang kami nga familiar di barangay, but then kaya kami apong madano dito nga lugar. Sa pelo ko matag materialize, di may sama na apong invitasyon na kada kami to perform in their special event ita Manga, Quezon. Ayan, Kot. Kung ano natin apo, kaganda ng kanta nyo kung adto lang uncle nakakamiss na naman from your auntie uncle Flor Kalamkam. Ay wong gayong favorite ni di uncle nga ko dita Cornelio Kalamkam. Or wherever he is, auntie, I hope he is happy to talaga mat nga inted mo amin ti panagayat panag-awir mo keng kuana bayat ti panagsaksakit na ket apo naragsak isunod tatan baamon iso nga palailang ka mo ti tatan. It's your time to make pasyar kada kiti anak mo nga DJ ang adana na pita iti iyan na kita ubing kabali mo ti aga pasya and kuna na dito ay good PM kuya, pabati nga po ang mga anak kong makukulit na sina Princess Pitang Clyde at si Yan na sobrang kulit. Pati na rin ang asawa ko na nabarto manan ni Roy Sanchez at ang family Lanuza sa Baluarte. Lalo na si nanay ko, Bebe at Kuya Romeo. Pa-request nga po ng Juk. Kuya, thanks and more power from 3415. Yan, may sabi nga Pangablaaw. Ano ko na? Sir, ito ba yung sa balimot? 61 siguro ka. Na po DJ Quezon Global Village. Apo, tama. Ito nga po. Tama, nakarating po yung text ninyo. Ayan, nag-inquire nga ni Suna. Hello, Kuya Kablawan man. Di Barangay Kagawad Jose Duldulawan ng Barangay Santa Ana. Come from MSE, thanks. MSE. Pa-shoutout nga po from Jasmine Manalo, Danak Manen, kuna ni Michael Jimenez. Ay po, pa-shoutout man kailan from Malaysia. Miss C. M. Rillo, regards amin nga pamilya Rillo and Bansano Tibugalyan proper, Ramon Isabella. Sad Angel Tinagana, hi and hello po, Kuya Jun and ating GM. Pa-shoutout nga po sa aking mahal na si Remy Orke Santos, I love you so much. Mahal ko, 3 months na lang watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Aubrey Villanueva po, thank you so much. More power sa inyong dalawa. God bless. Hello to Jack James Maligsa Pastor. Pa-shoutout po dito sa Baluarte from Jess Asuncion. I miss Pandesal. Paano naman nanting Maria? Pwede pa-share. Pabati naman po dito sa Alomboy, ang adanan Isabella from Ivan Baradi II. Pa-shout out to all mga taga-Rimos, number 3. Thank you from Michael Aragon. Kunad na. Awan, di ba ka panunuti ipapugto nga sonata ta nagdaklimati pa premyo. Wanggarod. Sige, basa na lang. Hi po sa inyo, sir. Pa-shout out po sa lahat ng Barangay San Miguel, Ramon Isabela, nang naroon na kilakay ko nga nalaing uminom, tiarak. Isuni Orly Kakayan, watching from Kuwait. From Liza Kakayan. Okay, nga Rod, may sabi nga sonata. Sige, ilapahig mo to. Adda anagriri, o nagpampasahero, ajibni, taatakan pay ot amadi, idi agden na dua atami, bagitoy, ti agririri, agnaganti, bitot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, agpinabasol anabangsi. Nagpengit to'y dwa atami, nabuangit rambol o nagtijipni, nagpreno ti driver ating iitapnon, mapanag-referee. Itamet, anakibiyang tay konduktor, nga ang abos sa tupol, nangisit na ramraman pa'y anapis Taimet pasahero at tindera, maryatong iib, hinagan na, sangsangitan na tayla, kuna kamatis pariyan at ugawan na.
iti panagkalupisak na, kasla ubing amalataga, ingkusay-kusay nat sa kana nagloka, isyay pandiling na. Kaputa di makaanawa, taiting iadray berta, impayawat na tay palsiit, kini konduktor na ang isip. Inagomit tay tindera, tay palsiit akunata, imbala na kamatis parya, kasla bulintik intirador na. Dadwa anagriri o nagpampasahero ajip ni taatakan pay od amati ide agden na dwa atami dagitoy ti agririri agnaganti pitut kinsinti nakatugaw mainang nilit agpinabasol anabangsi nagpenget toy dwa atami nabanget rambol o nagti jeepney nagpreno ti driver ating itapnon papanag-referee itamet anak ibiyang tay konduktor nga ang abos na tupol nang isip na iramraman pa'y anapisit kaputa di makaanawa tay ting driver ta impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isip inagomit tay tindera tay palsiit akunata imbala na kamatis parya kasla bulintik intirador na nagsardeng tiapa-apa gapukin tindira amaria nagsardeng tiapa-apa gapukin tungiip amaria perfect talaga mat nga no panagtulad ti boses ti timog ti pagsasaritaan na katang agpaadaw ti kaanakan siyempre ako nga orta sama na di pagbabangatan na agtulad ti timog nga ro ti oras KARRUBA 24 minutos kalpasan di alas 2 ni malam gat madama kayo lat apong kadumdumga iti numero 1 programa tintayr Cagayan Valley Adda kami manan with yours truly Manong Jun Serial Sugat with John Mark Pastor dito lang po kasamitan nga radio station tintayr Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nag Sam-i oy as you can hear nasamit nga talaga. Ket akakasamit met abo dagiti parabor nga isagsagot kada tayo dagiti pagayam tayo iso nga agi padawat tayo manan. Iti maysa apo nga unit 2-burner gas stove courtesy of Pandesab Basic Bread, owned and managed by Walter Umol, and of course the main office apo sa Alicia Isabela with lots of branches. Ito'y Isabela. And of course, dagiti kaya ng kablaawan, ibasat naman pa'y basit. Sige. Tapno. Pakablaaw, bosti. Gunglo, nga apon, dagiti Ilocano nga nararagsak. Na imbangal daw ti Domingo nga awan labas nakakabsat. From miles away, tinagan na. Watching from Hong Kong, kana ni Mirna Francisco. Jia Malumboy, hello mga idol. Watching from Kuwait. Jasmine Rosiclao, Maria Peters, Cecil Bangaina is watching. MJ Padillo de la Cruz na Bangamalam Manong June Ken JM pa-request man ikan tayo nga sikat baknang ko thank you and God bless kuna na watching from Doha Qatar po Manong June Ken ating JM God bless request na ti kuskus in the morning salamat po from Ruby Morales tinagan naman check ni Antonio kuna na happy birthday and christening to Mengay Dadurar win no Dadural from your Ninong Junior Gawat more Bartek to come. Thanks, idol, para guys, birthday song to my inaanak. Birthday song. Hello to Kuya Joseph, Agtarap, Madamaman Buyanan. Kaya naman ni Shane Saint Manzano, pasyatong manong kin ni Nanay ko Deli Manzano, kin Tatay Bulitong Manzano, Tiprok Dos, Malalinta, San Manuel, Isabela, gaya manaktiki na ano siyo nga gaya. I want apoyo more health and type. Nanay and type from KL Malaysia.
Hello to Ma'am Jingale. Na di request iti birthday song. Dating orti kanya mo. Kaya iso amin na po nga. Ag birthday tatangal daw. Nasaya at naimbag. Na para burang panagkasangayo tata. Kasi naman na di birthday song tanga maysan? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy. Awana, naglilino ko na dito unagan, di ba? Hello to Ma'am Jingale. Magbuybuy so na. Nagapuso na dyan. Puerto Princesa, Palawan. Wow. Kita naman seminar. Seminar nagpalailang ni ading Jingale. Iti may isa ka na kita dapat parang alugan na sa dyan. Okay, kuna na nga. Kuna na nga rod ni ading Walter. Kuna na, Kuya John, pakibati nga ang mga kaibigan natin. Of course, board member ng 3rd District, Attorney Karen Abuan, and of course, former barangay captain Gloria Amin, Bong Kakayan, and of course, Kagawad Alice Dasig, Kagawad Maricon Grefal, Attorney Janice Gitelen, Dr. Danilo Manango, and barangay captain Felipe Sabado, and Engineer Vic Valdez. Ayan, greetings coming from ating Walter Yumol Abo, iti makimbagi iti Pandesab Basic Bread. Watching from Brunei, and I thank you. Ni Michael Aragon. Mayatsa. Watching from Singapore, maka-I-1 iti iti programa yung Idol June and JM. God bless and more power from Rob Balbuena. Balbuena. Hello to Auntie Minda Manen, and ti Ella Martin, Korandapia ni Shaq. Advance happy birthday kan Extra Helio. Cute Trillo. Keep up to be feeling single. Talya mo tayo duwa nga pino mo. Ano ba? Napay siya nga. Kasi nga. Wag dito. Wag po dito, ha? Thank you. Ano siyak ni Antonio. Naibagamalabi ako from Marley Solio of San Agustin. Marley Tiburcio Solio. Hello, watching from Anchorage. Ito Alaska. From Corazon Dombrique. Pakibati nila kay Ronald Pascua from Saudi Arabia to Cagayan Valley with love from Raquel Zamora. Ladi makabirok papugtuna. Medyo narigati kahit nga po nangatati papugtuan tayo po. Agasin, datang 1 unit gas stove. Sige. Shout out to Crystal, Chloe, Donna from Newmarket, Canada. Salamat Kuya June and JM. Okay. Dating haro din po, iti papugtuan mi nga sonata. If you are familiar with the song, please call us over our text line 0915-071-3686. Medyo hard to find po dating nga sonata. Amok nga medyo kalinduusang kayo mga birok. Yan, i-prepare na po dito. Kahit mo, i-wire when no talatan. I-wire mo sana. Yan. Okay nga Rod, with your name? Parang with your name, tawag. Ay, tawag kaya. With your name, tumawag kayo. And have a chance to win 1 unit 2-burner gas stove. Courtesy of, di pa pilang pagkukat to yan, pandi sa basic bread. Ni Kuya Walter. Yes. Kanata. Agsaw ka na awan di bakante. Totolotolotot. Puna sa tutan naman yan.
Okay, so dito yan po iti dadatlang nga sunata. Ulitin mino amuyo dito. Tumawag kaya lang po over our official text line 0915-071-3686. Takno iyawid John dito 1 unit 2 burner gas stove. Pero oran nyo pa yung agtugtog ka na tinggan nyo na lang di kanta. Sa kayo tumawag. Nalipatan mi dito nga sunatan. Iso nga agpapada tayo nga lagi pun tayo. Rod! Tawag na kayo if you know the song. You read the business page, see how you did today. Dito mo tawagan? Just passing by. Naman, ulitin tayo. Isarding mga dagos na po. 1 unit 2 burner gas stove. You read the business page, see how you did today. Life just passing by. Hello. Hello? Hindi naman naka-volume yan. Hello? 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 Ne? Nagadap. Bakit mo pinatay? Pinatay niya. Okay, ulitin ta. If you are familiar. Naman na.